Hayag Ti Tao. Hello, Eva. Hello, Bong. Noon daw ayamita. Agkita ta. Ha? Sige. Aday bagakkan ka, Bong. Amok na maragsakan ka. At damit ibagaking ka, Eva. Ha? Talaga? No kasta? Agpadatang nga da sorpresa na ititunggal maysa? Eva. O sige, ibagam na sa dinot ti pagsarakan ta. Noon niya nga oras. Okay. Denggam, te bagak no sa dino. Anya ka di ko na nga ibagam, Bong. Sikapay ti umo nang agsao, sakbay asyak. Sikapay, Bong. Madamdaman ton kanya. Sikapay nga umo na, Eva. Sikapay nga ron. Siyak ton lumadamdama. O sige, ibagamon ti ko na nga ibagam. Anya kami dayta? Sige. Tangay pilitin na. Siyak nga ron ti umo na. Sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ka, Eva. Lading itik nga ibaga. Pugsatin tanti relasyon ta. Anya? Adan sa baling ay ayata, Eva. Kat umadanin ti kalay sami. Anya? Pakawanan na kuma. Jakmet siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod no amarikrik na. Bong, apay akas tamad tanti magpagam. Ada ka di nagkurangan noon no nagbasulakan ka. Awan, Eva. Ngam natakwa-taklaktan iti bagik asaan gayam asikat ay ayata. Bong. Ngam pangaasim. Di ka kumagi mula iti sakit tinakam kanya. Ita, mabalin ka di amamuan. Di ko nam nga ibagam kanya. Awan kayang, Bong. Kung kunaklain na ichay, lipate mo. Kumatatang. Nailaw, anak. Ay, agpas nga nga ro da balasang ni iba. At kapilitan ang akasta. Day tangaming kay. Kung kunana, ang pangtumo nga may. Ni, unay madata nga pa nagsasomay di gayam kun. Agpay sumay. Limod nga ang panggay-gay. Kundi pakipot, idi ar-armak. Kung nagpasikog malagayam. Anya nga ita, nakarman na. Ni, anya nga nakarma nga ibagbagamat. Kitpon may, nakarma. Gapo iti panagin imana.
Amok nga nasakit tinakam mo iti gayam ko. Ta binastad na ka, di nag-aram ka kanya na. Ngam saan kumamat nga nga kasta ti bagbagam. Ay, saan? Tinisting ko lang mo. Ide, saan ko sineryoso ti panagaram ko king kuana? Isungawan na sakit abakrang ka, ore binastad na. Anya? Ay, awang ngaruden na. Agsikog abalasang di kay yamam. Kundi pakipot to mo, ide. Anya nga ita, linuko na laki ngarunay. Ni, anya nga dagita nga ibagbagam. Imbes nga magwano, laisan tayo di gayam ko. Andi nga yan tayo kit di. Saan nga kasta? Talaga ka di nga awan plano, mamangibaga itag paiso ken ni Bong. Anak ko, anak bunga ti panakailawan yaw. Awanan ti panggapwak ka mangipod no iti amin tatang. Uray taawandan dito'y iti asawa na. Anak ko, Kabaila kabiyagan ti anak ko nga uray awan ama na tatang. mala. Ada amin kin ka desisyon, anak ko. Amok ang makailiwliwag kantaw. Tamakunak ang natibker ka, anak ko. Syakmet lang amin ti agbalin akaasi. No pa'y dagula kiti nagbiddutak tatang. Masapul nga agbalinak anatibkar. Para itipas nga'y kunto nga anak ko. Ay ayatan ka, Eva. Sana lapad kanyak ti kinadat anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspodpod nung anak ko. Basta ayatan na. Mang Danilo, ladingitak. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiinayat manan. Eva, Maawatan dak ko ma. Ngam no kadag ito eh. Ti anak ko tinakaisentrohan ti atensyon ko. Awan iti panunot ko ti makirelasyon manan. di kagdanak. Maawatan ka. Ngamnopay kasta. Si uurayak lata. Urayak no kaano nga klunan tidak daton kong aya. Damag ko nga dan sa kanwag-araram king ka, iba. Puno ka tayo. Kwa? When? Ay. Kita ma. Kamangan nagsikog ka manay. Ha? Ay. Sigurado mangarod a mailawan ka na. Anya? Marik na ngamin, anarakop ka kahit no may papaniti lalakay. Ay, nasakla ti boss dito opisina tayaw. Nabayagin na pinapanaw ka. Ha? Ibabayin mo ti kumpanya, ti kasta nga raramida. Awan plano ka mga klon ka ni Mang Danilo. Oh, imposible ah. Jackpot yan. Narakop kay ti lalaki ko nakmanay. Iso asigurado. Agsikog kanto manin na balasang. Ha? Imposible nga dapay lamang seryoso king gamay. Nailawan ka niti na minsan. Isa paglulukwan na kalangin na kiti lalaki. Ha? Ubiyang ka pa, iba. Di mo pa idamanda tariknam. No adariknam ka ni Danilo. Apakit din nga di mo ikan iti gundaway. Madlaw mat nga nasingpat. Kan nakasaga na nga mga klon iti anak mo. Diyak mo, friend. Ngamno ka dagito eh. Diyak pala kaya taagsao. Tanariga taagsao iti patapos ako nada. Eva, awan pala iti panunot ko dayta. Basta ti anak ko lang tinakaisentroan ti imatang ko. Kaya't ko ngamin nga ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto mat kay didata ko nam. Ngam ulita ka. No dalakit di pakariak na am iti ayat. Awan dakas na. Lukataman ang datapos iba. Basta awan pa'y iti panunot ko dayta. Mami, inak makiayayam di tabalay da mimi. O sige anak, agawid ka adagos ha? Wan mami, sige, mapanakon. Sige, aganad ka anak ko. Ay na,
Nagpardas ti panagtulid ti aldaw, anak ko. Dakulaw ti anak mo. Wen nga rod, tatang. Elementaryan ti anak ko. Kahit kumusta ka mo tayo, anak ko. Okay, akmatan, tatang. Kas makita yumat. Kanayon na ka naragsak, gapu iti anak ko. Nga oray mauyaw ka, gapu iti panaganak mo abalasang. Wen, tatang. Ti anak ko ti mangmangtad iti tibkar kanyak. Eva, Kan syempre, ti Diyos na marswa. Dakkel ngamin ti pamatik adi na kami baybayan iti anak ko. Tata Danilaw, anya ko matimaganap mo ni Eva ngay. Naganak abalasang na jay. Oh, may babayin ka lang no iso ti asawam, tata. Tay bagada segunda mano ti asawam. Professional kayo. Baro ka. Ay, ado dita, mas nasaysayat ng ni Eva. Sige, Barok. Panawan ka pa. Tandapay papanak. Panawan ka. Madlaw, ama di tinamnam na iti imbagak jaw. Dakto sardingan na diyang Eva. Taday tuyin ti kundaway ko amang balis king kwa na. Gapo iti panang busted na kanyak iday. Di mo lamaw. Ang mga nulimod nga kikita da Eva kanti ama ti anak na. Anya, ala, tilay bagbagamat. Nabayagan nga awan komunikasyon da. Iso nga imposible ti bagbagam. Oo, anyat amom nga. Isu asan ama kiyas asawa. Tay suda pa'y lagayam nga aging ga. Itay tisigod anubyo na. Hoy, tsaka mo kanyam. Naggagat ka nga garami di ti istorya. Kanapay nga ni Ebalataya ti sang ka istoryam. Nasakit pa lang ay atinakam mo yung ganatata. Tapi na ay nakaidi. Nasakit tinakim nga. Pulos! Pulos nga. Kitamkat baro ka pa lang aging gatata. Hang ka pa lang nakamubun niya. Gapo iti panang paay na kanyam. Iso nga nasakit tinakam mo. Oho. Pway? No taraon ko man ni Eva? Imbakbakwar ko na. Ha? Pagka nanok kumangay. Para tako pakitin itilusaw. Oho. Pulos mo't Duraglaklakaya ka baraw. Nukas ka ni Eva ti asawa. Yaks! Pulos mo't Ni, ag-file ka man iti lib mo kunam. Kanayon kamatan nga aglib. Uway. Tanasaki manin ti tiyang kaw. Ramanan na mo ti sikot ko. Ado mo kaminan ti saksakitin ti bagay. Ay, nagrigat ti awan katulungan na. Apay ngamin nga awan nagbayag nga karelasyon mo. Kanayon da ka nga panpanawan. Yak amaw. Talaga siguro agasat ko ti mapampanawan. Sige. Tay nakasarita ti bus tayo. Kinukas kasanaw. Ang mga nag-filak iti early retirement ko. Sige. Ay na, nasakit ti sigod ko. Ay, kasimot deta nga katrabahwak. Adumot tandag iti kinaliblibin ang awan mo tinagbayag kadakwada. Ay, sanda siguro nga naano sante kinalabid deta nga lalaki. Iso nga panawan da. Talaga nga di ka nakiasawa nga pulos Eva. Wen gayam, naragsaka kon, taadaan ako nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay, wan matakid di. Makitak mo ti kinaragsak mo, Eva. Kaslawan nga pulos ti problema iti biyag. Wen gaputan na kasing singpet ti anak ko. Awan apulos ti problema ken ko ana. Isa may mayatan ti kastoy. Tawan ti sabali apang panunutak. Tila ang anak ko. Kat, nagkita dan nga agama. Wen friend, nagkita dan. Ngam nagsubliman ng ija Amerika ti amana. Kadwana ti pamilyana. Nagrigat na yati kastoy. Nasakit una yun ti tiyang kaw. Kunti bukot kun sikit kaw. Ay na.
Maria, tanak amag na. Ngam, ikat-ikatak. Makipilak di ta. Tagpatik apak. Ay, ano sa kong tagpila dito eh. Awang mapagbayad ko iti private na doktor. Ay na. O sige anak ko, agyaman na ka, mapanakon. Ha? Aguray ka. Ni Iwa day jay ah. Adda nurse akin na sarita na. Kit anak ko, kunana. Adda ita. Lumabasin nito yan ko. Iba? Ne, si kamad kayam dayta. Kumusta? Umayak ko mga rod agpa-check up dito eh. Ha? Ne, apay, anyat sakit mo? Maulawak. Agsipnitip pa nagkita. Iba? Ha? Ay sus, ala, umay ka, itugaw mo pa ilaang dito eh. Ayabak ti nurse nga anak ko. Agyaman na Iba. Nakasingsingput kayo nang isikaso kanya. Nang rona tiners nga anak mau. Awanan yaman na. Kan pagrabungan ta anak ko ti mga sikaso kadagiti pasyente da. Mababai na ka. Ha? Sika nga inuyaw ko iday. Sika magagayam ti makatulong kanya. Iba. Pakawanan na kuma. Ay na, di mon panunutan dayta. Nalipata kun. Isa mabalin ka di. Di mon ipalagip. Makasangita lang amin na manglagay. Mababay na una yung kingka. Iba. Kastamot din iti anak mau. Ay na, baybay amon tinapalabas kunakmat. Pakawanan na kuma. Gapoy iti panagumumsik ka na kayo iti kalamais. Pagbabawiya akong dagiday. Nunay tibkol, tipada matao, di mo katawaan. Tamangan mo isuntugayam, ti makatulong ken ka, apaman a makabangon. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, agutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anya kay mutten? Nagwara kay man nandito kusinan, tatang? Walisak to, madamdama. Agkay waratin na po dito'y datar kan lamisaan. Saysayangan yung tinapoy. Naibatak nga 20 platok itay naganak, balasang ko. Ay na, makapasuron kayo. Saysayangan yung tinapoy. Mangirarit kayo lang arudan. Kastapay taramidan nyo. Ay, suray, Rima, yaking gagara. Ala, dalusan nyo dagita. Kutunan tayo tumanan. Wan, dalos akong Rima. Tatang, anyaman di imbaga ti asawa kon. Imbal lang yung kano, tinapoy kan sidan. Kan impatog yung kano di bagas. Ay na, saan apon no dahi ta, Brindo? Jak imbal lang ti bagas. Kanjak ing gagara. Ay di kayo nagrason pa eh. Kapabay interaramidin nyo. Nirima nga asawak tagsapsapol iti kanan tayo dito'y balay. Iso akitaan nyo mo't basit ateraramidin nyo. Takababay ni ti asawak. Anak ko, Awan lang aro din teraramidin nyo dito'y balay. Kasta kayo pa eh. naibatakla ang ti plato. Jak matin gagara ti panakaibal lang Di ti... kayo nagrason pa eh.
Ay na, kaya't yun sa manantim makaraman kanya ka. Ala, inkay agdalo si di kusina. Takababay ni ti asawak. Mabanbanog nga agapoy ti trabaho na. Sa kastapay ti masangputan na dito'y balay. Ala, inkay agdalusan, tatang. Way, anak ka. Jack maanusan ng ti amang Brendo. Sapay nagangdod. Ibaga mamutag digos. Kanayon kumot nga ibagaday ta, bakay. Yung malaming ka no. Jack maanusan na nakabalay ti amam. Anya nga rin taramidin tangay. Sakla ka na yun ang tagdisdesisyon. Agpanunot ka mo tayo ti rumbang ama aramid. Awan mo't nga rin ti sa bali akamangan na. Nudi siya nga anak na, bakit? Agpaaramid tayo ti kalkalapaw. Ta iso ti pagnadan na. Anya? Kalkalapaw laang mat. Basit ti magastos iti dayta. Sige. Sikat ti makam mo, Rima. Akin kalapaw ditoy. Rima. Da kayo. Nasa isaya at numailasin kayo. Tapno maaramid yu ti kay kayat yu. Inyaramidan da kayo iti bukod yu abalay. Pay kaya duduwamot lat diding na. Di kayo man nagreklamo. Didingan tayo ton iti sako. Kan uray saan tayo nga ikan iti datar na. Talaan tayo ton tay kamayo. Ti importante, ada kamayo. Sige garod balasang ka. Adamat ang dali ka na paglutuan nyo ditoy. Dito ti puspuruyaw. Agyaman nak, Rima. Mangala kayon ton iti bagas yu iti balay. Mangala kayo ton iti 5 kilo. Umdas mat siguro day ta nga abastuyo iti 2 alawas. Wen no makabulan no iso. Rima, agtarakan kay sakit di iti baboy Ha? Ne, saan, Lore? Anya nga rodya inaramid yu akas la kulungan ti baboy ngay. Akwa. Saan nakulungan ti baboy day jay? Pag naudan ni katugangak. Anya? Ne, apay ilasin yun ni tatalitaw. Akwa, iso nga min tagpilit alumasen. Kan, agkabaw nga minan. Kan, agkabil, no sumro ti kabaw na. Anya? Di mi kumakayat alumasin na nga magpilit mo't. Nulapdan mi, kumabil. Kasta aya? Kan, pasiminto mi kumati pinaaramid mi akal kalapaw na ngam di namat kayat. Kan sako ti kayat na pagdiding mi. Iso asako ti diding ti kagudwa ti kalkalapaw na. Anya? Nagsweldo ka, Rima, bakit? Wan, addo ti kwarta. Ingka makichendan. Ano sam ti makichenda at trabahom dayta. Tawan mo nga rod panggadam. Uwin bakit? Mababay na nga rod kin ka. Tasyak mo't alalakin ti para balay. Okay lang kanyak. Adamot trabaho. Kan tinapatag, awan bisyong. Uwin bakit? Kan wan gayam. Ay, awan pailat maitid ta nga abasto ni tatang atan Ado pa'y ti binayadak. Ado ti utang ko. Ha? Uwin bakit? At dapay mo't la siguro bagas na. Igatangam ton iti asin, tay supailat si daan na. Ne, agas asok mo ti takalkalapaw ni tatalito. Aglut-luto siguro. Mapanak man dita. Uray tsak umasidag. Taamangan no dangran na. Siripok laang ti aramiden na. Nagasok na ito akayaw. Labasan samad. Ne, agsasaong agmaymay sa. Nagasok. Pudnon samot ti kuna ni Rima. Agkabaw ni Tatalito. Tatalito! Tata! Asino dahi ka? Ni Lori, tata! Ni Lori akarubayo. Dumanon ka. Ni, nasingput mo't. Mapanak iti ayan na. Sumrek kalatan. Tawan mo't lat ari daw ti kalkalapaw ko. Balasan ka. Wan nga rod, nakatiwangwang mo't ti kalkalapaw yo. Saan abaling? Tapno presko.
Anyat lutlutwan nyo. Agi pampaporekak man iti danaw. Tagkapiak. Adain kirog ko abagas. Iso ti kapiak. Kat nangan kayon. Sa anak amang mangan iti agsapa. Nual daw la mga anak. Kat into narabi agkapiak tulaeng manen Anya? Ni, apay adi kay mangan iti agsapa kan rabi Wan, tapno makainutak. Basi, tay bagas ko balasang kao. Mabiit laang tata ha. Inak mangala iti makan dita balay. Ay so, saaran, kababain balasang kao. Basta urayan dak, ta inak mangala iti kaninyo. Pasensya kan balasang ko. Mabisinak talaga. Alamangan kayo laang tata. Inton bigat, yagan kayo manen iti kaninyo. Ay na, agyaman balasang ko. Naimbag ka pa'y. Taoray saan ka akap-kapin naasi ka kanyak. Amunak akaasyan. Agkakaaruba tayo. Isu ama sa pula at tulungan kayo, tata. Hay, saan mo't gayam apud nung agkabaw kayo. Pat siyambot pagbaga ti tao. Napigsa pa iti memoryak. Kenday ta ipagpagada nga agdangranak iti padak a tao. Saan apod mo tayo ta? Wen, tata, napanaknak akon. Ay, balasang ko. At da ibagak. Ngamdi mo ipagbaga kada brindo ken rima Taamangan nusungatan dak. Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Ay, kinapudno na. Pinapanaw dak. Di dak kayat akabalay. Tanaang dudak ka na ho. Anya? Una yun? Awamot asida kada kayon. Kay kayat kon. Tapno saan da ko nabugbugkawan. Wen nga rod. Pasaray mga ko abugbugkawan da kayo dagijay nga agasawa. Kinapudno na. Manipod adaak ditoy. Nauli mo ka hindi panunot ko. Nga uray awan makmakan ko. Saan abalay agbisinak. Basta awan mang bugbog kaw kanyak. Naragsaka ko, balasang ko. Ala, bayan nyo. Taaramidak amin akabaulak. Tapno makatulong kada kayo. Adu ti mabalin ko nga asidgan amang tulong kada kayo, tatalito. Ay, agyaman balasan ko. Kababain. Kita eman kidi no adaan mo nga gat-gatang iti daga. Ha? Adu tata. Ay apamtuman nga rod ditoy. Sekreto talaang daytoy way. Di mo ibagbaga iti sa balay. Brendo, apa ang nagado ti tao di takalkalapaw ni tatang? Adan samot da ka sa napasamakin kuanan. Awan, sa nga ili na dagijay. Kunamon ni Lore adagitay tao amang tulong kinkwana dagijay. Tulong? Wen, am mo kanon ni Lore dagita tao. Adda ka no mabalinda itibiyag. Agpakalaing mo't day dya akaruba. Di na pa ipakadamot kadata. Bye-bye amlatan. Tinapatag, addamang tad ititulong ka ni tatang. Wan angam anyalat sa wandag iti taon ngay. Ibagada abinaybayan ta dya amam. Bakit? Ay na, makapasuron na talaga day dya alure. Agpakalaing. Sungatuksan. Ay na, bye-bye amon. Di kan makiapa. Bakit? Tatang, asino dagi sa nga iliyo itay? Am-am mo kanon ni Lori dagijay. Imay danang tad iti tulong. Ni,
At dama na pinta sa kabinet yo. Intedada kita. At dapay paglutuan yon. Wan, kan kalkaldiraw. Agore kayo. At dapay napuskul akutson yo. Tay original akutson day taang. Jak mo Basta inawat kulatan At dapay duwa ka ban abagas yon, tatang. Wan, inteda amin dayta. Di yun samot mausar to'y kabinet yo. Basit mo ti kawas yo. Ala akong day to'y. Gatangat no isaw. Sige, ala umlatan, Rima. So katak to'y kutson nyo, tatang. Kaya't yaw? Adatay single akutson na jabalay. Nalawa unay to'y kutson nyo. Si kalata, anak ko. Total, sa anak anaero, mga ginday tinalunang. Ala, alaan mi nga rudan tatang. Ang mga nukit-kitan ti marabutit ti bagas yo. Isong alaan min ti may sakaban. Tane, awan bagas min. Sige laeng, alain nyo lata. Magibati kay la iti iluto. Ayusin kanya. Awan gayang bagasin bakit? Ay, awang kwartak. Ada binayadak ng utang ko. Ingkapay la dumawat ka ni tatang Ta sigurado nga adumanan ti inted da tulong kang kwana. Sige nga ron. Mapanak ka ni tatang. Ay, kita am tuman no da inted da pang kusina ta mga alaka. Tane, awan pakitsin data. Awan na bata kwartak. Wan, bakit? Ne, ayan dagiti abas tuyo nga tata. Kwa, dinawat ni Brindo, duna, balasan ko. Anya, apay nga ngayon padawat yu amin. Kwa, Nalabas mo't dayjay nga anak yo. Nagdakkelan a karni ngam saan nga agtrabaho. bye-bye amo, duna. Ket tay kwartayo ngay. Idulin nyo taamangan no mapukaw. Ay, saan? Nakadulin balasan ko. Adan paggatang ko, iti agas ko. Brendo, apay nga yakas jay. Napimpintas samot ng balay ni tatang ngam ti balay ta. Bak nang ngamin tay mang tultulong kinkwana. Negosyante ka na. Anya? Nagswerte mo't ni tatang? Adda kumamot mang tulong ka data? Sana balay. Tano pumintas ti balay ni tatang. Datan tumot la ti mang tawid iti dayay. Inton matay. Ayun, anya. Ay, wang gayam. Kaano nga si kaswam ti titulo ti dagatayo? Asikaswam pay laeng. Kit adamot titulunan. Wen ngamnagan pay la ni tatang taday jay. Kit man ano kumangay. Asikaswin tanto Yakpay masango ita. Busy akpay nga agwalwalis dito balay. Ken sana balay. Tadamot ka data. Tititulo. Tatang. Napintasan ti balay yo Wan, pinapintas dan, anak ko. Tatang! Dakkalakit di tinagastos ditoy. Nagdakkel ti balayo. Ay, wan, dakal. Ano man ti abas tuyo abagas tatang. Alakon na gito di yung mutla may ibaws. Kandi yun samot usaran ti LPG yo. Kayo mo ti paglulutuan yo. Reserva ka. Ano, jak makakayaw. Usarag dayo ta. Buludan mi pailaang. Isublimin to. Ay, wang gayam. Apay, di da kay inik ka ni ti kwartayo. Ay, saan? Apay nga Timawat kayo kuma. Ayway, inton matay kayaw. Da kaming taon, tagnawid dito'y balayaw. Tatalito, umayak man. Apay nakalukat tiri daw yo. Ni, nakaturog magayam iti sofana. Tata, umayak man. Ha, aguray ka. Saan samot ng agang angs ni Tatalito? Tatalito! Tata!
Amin kinirima to'y balay ni tatang. Umakar kami nito eh. Brendo, Ha? kita am daytoy. Basa am daytoy ang surat ni tatang. Ha? Surat nga? Surat na kadataa. Nakitak iti pandagtipungan na. Nan? Basag man? Daytoy. Dear Brindo, ken Rima. Ladingita, nulinibas ko, nga inala, tititulo ti daga. Nangipanan na eh. Ituloy mo basaan na. Ay, uwan ba kahit? Ladingita, nga iba ka. Ngam inla ko kong ti daga. Tapno ada aramata, igatang ko, iti agas ko, tabareng manayunan pa iti panagbiag ko. Ha? Kanto'y balaya nagnaeda. Saan ko ako kwa? Kukwa, tinakagatang, pinatarimaan na. Tapno pumintas ti pagnaeda. Ngam isuda, ti akin kukwa dito'y. Ha? Baday direk na amang dad iti sanikwak iti kas kada kayaw agam raw. Kun awan respeto na kanya nga amayaw. Iswa pumanaw kayaw. Saan nyo ako kwa daytoy alotay? Doy amayaw. Ngayon kus pilyaw. Lito. Saan na po no dito eh? Kasanutay tan ngay Brendo. Apay ngay akas diti naramid ni tatang. Pag naudanta ngayon. Awan na saya at nga itden tidakes nga aramid. No man naging bubukod ka, bukudam tumot tirikat, intun madusa ka. Ngam na dapay gundaway mo nga agbaliw, aramidam. Tati Diyos, si uuray latakan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agyaman nak, tay mawag kamit langan. Lidya anak ko. Amum ka day, awanan ti gatang ko iti kanak. Nakakaasi ako, dito'y balay. Ni, apay ako nayo nakakaasi kayo. Kanayo nakmat nga gipatulod iti kwartayo. Naibusan, anak ko. Amumutan dito'y pagilyan tayo. Nagngina ti magatang. Tatang, Naibusan niya naudi nga impatulod mo kanyak, anak ko. Awan pa yun, igatang ko iti bagas ko. Nakautangak pa yan, kadag iti karuba. ala, di kay madanagan. Apaman ang makasweldo ak dito abroad, pawitan kayo iti kwartayo. Ay na, agyaman anak ko. Urayak nga ruda, hindi patulog mo akwartak. Tatang, adda kayo man nandito'y pagsusugalan? Agsugal latan ti ammo yung araramidan? Ay, di nakman pakibiyangan, Carlo. Malasem man ang tiyal daw ko. Imbes ko mamangabakak ita. Gusto ko man day tatang. Nakakaasi mo ti kabsat kong agtrabaho di abroad. Isugsugal mo lang ti papawit na. Anya, Tatang, agbalbaliw kan. Igatang mo lang ti kanam day ta akwarta. Kasano numaabak ka? Awan man ang ti igatang mo iti kanam. Visit ki di ti kastaw. Pumanaw kan, Carlo. Di mo pakibiyangan tararamidag. Panaw! Manong Carlo, apay ngay mawag ka, adda ka di ibagam?
Napatag ti bagaking ka, Lydia ating ko. Oh, anya dayta? May papan kini tatang. Nasken amamwam na niya aramiden na dito'y lugar tayo. Ah, Namuwa ka pinauitam ti kwarta ni tatang. Iso ang nakitak man ni G pagsusugalan. anya? Pagsugsugal ni tatang? Wanating ko. Talaang ngay bagaking ka daytoy. Kaputa masya na kung king kang agtabtrabaho di abroad. Ngum say sayangan lang ni tatang ti kwarta a pagbanbanugam. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Manong? Wanating ko. Kanayo na mapan agsugal ni tatang. Anawag, ngumong tanak ba? Ala, kasaritak to ni tatang maipapan iti dayta. Saan apod no dayta nga ibagbagan ni Manong mo Akarlaw, anak ko? Anya? Agulolpod lang ni Manong mo Akarlaw. Apay ko mga agsugala. Dakes dayta nga aramid. Agungit niya po Diyos. Apay nga rin nga ibagbagan ni Manong Carlo akanayon kayo isi pagsusugalan. Siguraw, nakita nak ngagbuy-buya laeng kadagiti agsusugal. Sanak ngagsugsugal anak ko. Anya? Saan mo't siguro adakes no mapanak lagbuya? Maikenak ngamin dito'y balay. Iso mapanak mo't makikaaruban o maminsan. Tatang, Amin nga ibagakin ka ni Manong mo Akarlaw. Di mo patpat yan. Ulbaw dadya kabsat mo. Kaya't nala siguro ti dumawat mo't iti kwartam Tapno da igatang na iti kananda pamilya. Da itati amok. tatang, Uwan gaya manak kaw. At danas ko na mapan ko gatangay. anya ti katangan nyo? Napanak nagpacheck up iti doktor. Una na nga da high blood kaw. Iso masapol ko ti agas para iti high blood. Anya? Wan, Lydia. Ay na. Matayak no sa anak nga agtumar iti agas ko. Di na kon masangputan na si bibiyag dito'y balay. No diyak magatang di agas. O sige, inton bigat matlaan. Pauitan kayo iti kwartayo. Naynayunam ti ipawit mo Tagumatangag pa iti baro at sinilas ko, anak ko. Abalayan. Nagadumat at tao dito'y balay mau. Way, nabalayan. Sa nga ilik amin dagita. Anya? Nay, anya nga iti aramiden di tao nagtibalay mo abalayan. Kwa, agsugsugal kami, abalayan. Anya? Way, nabalayan. Ngam, pangaasim Tadi mo ibagbaga ken ni Carlo nga anak ka. Nga agsugsugal kami dito'y balay. Ay na, abalayan. Nasursurom gaya man ti agsugal. Saan ka matasigod akasta? Awan nga minter aramide, kabalayan. Amumot nga may saak laang dito'y balay. Iso masapul kumut ti liwliwa Iso di mulatan ni kaskasaw ti makitkitam ita. Masda awak lang amen tanagado at tao ti adday ja balay ni tatang mau. Agsusugal da magayam. Una yun ni tatang. Ijay pa yun unag ti balay ti pagsusugalan da. Kat, amo ka din da ito ni Lydia akabsat mo, Carlo. Timbaga ko na nang. Kaslasan apat yan ni Lydia timbagbaga. Rumrumwar pa yun asak ti agul. Rumrumwar pa yun asak ti ulbon. Kasta ka de? Wala nang. Binagbagak pa yun ni tatang ngay sardang ng ti agsugal. Tasayang lang ti kwartana. Wala. Sayang nga talaga no maabakla ang di kwartana. Imbis nga igatang nalaang iti masapsapol na. Kinasayaat. Awagak man ng ti kabsat ko. Makaamuditan no dinakpat yan. Tinapatag. Maamuan na ti aramidon tinaganak mi. Manong Carlo, agsakit ni tatang. Iso di na maaramid ti agsugal. Anya? Masakit ko nam ni tatang ading ko. Uwan, nang tadak nga ron iti igatang na iti agas na. Ay so, saan ngagsakit ni tatang ading ko? Manong, di mo dadaulan ni tatang. Saan na maaramid ni tatang tagsugal kan agulbod? Amata dayjay. Nay, tatang.
Kunak man numasakit ka. Apay nga daimot mo nga arang. Asinaw, tinangibagakin ka nga da sakit ka, Karlaw. Ni Lydia kabsat ko. At ka no sakit mo nga high blood, tatang. Ha? Wine. Wine nga agpaisaw. Naibagak dayta ni Lydia nga da sakit ko nga high blood. Anya? Mayatan ti bagay. Awanan ti high blood ka. Iso mabalinak manay nga uminom iti arak. Tatang, madlaw nga gululbud ka. Ang mga no yung pamparbar mo lang kinilidya masakit ka. Tapno pauitan na kay ti kwarta apag sugal mo. At dayta ka manin ako Karlaw. Di mo man pakibiyangan ti diskartek. Naglaing ka nga gipulong ka ni Lydia. Tatang, masyanak laang iti kabsat ko ngagtrab-trabaho di abroad. Saan analakatibiyag iji abroad? Karlaw, sumardeng kan. Kontrabida kay tibiyag ka. Ay na, Carlo, nalabasa kita'y ni tatang mo anabarbartag. Wala nang, amukon da ita. Gaputa nagsarita kami itay sakbay ngagbardat. Anya, Binagbaga ako ni tatang nanang. Ngem, ay na, natangken lata ti ulo na. Maaramid na pa yun ti agulbod. ha? Nagpambar nga da sakit ng high blood kini Lydia kabsat ko. Isumat ang nagpawit adagos iti kwarta ni Lydia. Gayam, inggatang laang ni tatang iti arak. Nalabi tapapainuman na pa yan dagiti babarkada na. Aramiden na ti amin, tapno makadawat lang iti kwarta ka ni Lydia. Un nga rod nanang. Mabainak tupay ngagkid daw iti kwarta iti kabsat ko. Gaputa amok nga adaan motan iti pamilya dito'y Pilipinas. Carlo, Siyempre, agpawit mo't ni Lydia para iti pamilya na a pinanawa na dito'y lugar tayo. Iso ang masyanaking kuana, nanang. kahit kumusta mat gayam dagiti kakaanak kam nga anak ni Lydia. Masaya at damot, nanang. Kinapudno na, naggapo ako ni Jibalayda. Nang tudak iti natang asidaanda. Kasta ka day. Wan, nanang, nadakalan dagiti anak ni Lydia. Amudan ti araramidan da. Ay, iningay bayaw mau. Sa dino ti ayan na ita. Napan nagtrabaho di construction, nanay. Nalaing mo't Amazon ni Bayaw Ingaw. Aya, Ilaang matatang ti pagparparikutan ni Lydia kabsat ko. Kanayo na pauitan iti kwarta. Nga masaysayang laang gapo iti panagsugsugan ni tatang. Tatang, sino di lalaki ang naggapo dito'y balayo? Tala nga makitak day di ah. Awan day jay anak ka. Inya nga awan tatang. Langa na ti makapungpung to. Apay ka de. Ay, umayag sing-sing eh. Ah, aping umayag singir tatang. Adda ka di utang nyo iti day di lalaki. Adda, Karlaw. Ah, kasano kayo nakautang kingkwa na tatang? Kanayon na kayo mat apawitan ni Lydia iti kwartayo? Utang ko iti sugal, Karlaw. Di naudi nga impawit ni Lydia akwartak. May salaang nga oras anay gamak. Anya? Ay, nagmalasak ka nagsugal idi na minsan nga aldaw. Nagsasaron mo ti abak ka. Sana balik, tabumawi ak ngagsugal. Baring mangabak ako nintong sumarunaw. Tatang, unay kamatan. Di kamatan agsarsar deng agsugsugan. Nakautang ka pa yan. Karlaw, di nakman isuro iti kayat ko nga ramidain. Makibiyang ka manin ako na. Ni, bumawi mo ng ti adda iti panunot yo. Kaya't mo asawan, dumawat ka manan kini Lydia iti pagsugal mo. Karlaw, sumardeng kan. Tatang, ijamon ti agsugal. Kitab di lalaki ang naggapo dito'y balayo. Langa na ti makapungpung to. Kat no saan yo ang mabayadan di utang yo. Ay na, amanga no sabali pa iti aramidon na. Ay, sa anak ang mabuteng. Nonyaman ti aramiden na kanya, Karlaw. Anya? Agbayad ak mitlaan kinkwana. Apaman na makabawi ak iti sugal. Ay na, talon nga daw ang masakitak anak ko. Anya? Wain, Lydia. Ay, nakapsutak. Jak pa yun rumrumwar. O sige, ibagak ka nila kay ko taong may di tabalayo, tatang. Ha? Ay, saan ay?
Dimon ayaban nila kay mo. Masingala ang ti trabaho na. Agga po pa iti kabangibang abariyaw. Ngam, tatang, awan ti kadwayo di ta balayo. Ang mga nadadaka sa mapasamak kada kayo. Ay, awan, anak ko. Kasapulak laang ti paggatang ko iti agas. Ken kanag. Tapno darasak nga agimbag. Anya? Agpawit ka man kidi ti kwarta kanak ko. Hawanan ti kanak dito'y balay. Sa anak pa'y mata nagsweldo. Dua pa alawas ti urayak tap nagsweldo ak, tatang. Mangirimedyo ka di tanti ipawit mo a kwartak Mabalin mo mati umutang kadagiti padam a Pilipino dita abroad. Tapno da ited mo kanyak a kwarta, anak ko. Ha? Masyan ka kanyak, Lydia. Awan ti igatang ko iti kanak ditoy. Di ka dili dyan nakasaritam iti cellphone mo, Carlo. Wala nang. Sakpay la kano ti mangtad iti kanan ni tatang. Kaputa saan pa'y ang makapawi. Kasta ka day? Wala nang. Mapanak bit iji balay ni tatang. Ikakiti kanan na. Kaasimat ngagmaymay sa iji balay na. Aguyok kan nabarak kunan ni Lydia. Ala, mapan ka nga rudan. Siya kung ti makaamu amang bantay kadagiti anak yaw. Agyamanak nanang. Agyamanak nanang. Nasaya at kayo na kay kamanga. Kumusta nga ta ni tatang? Agsaksakit ka no kunan ni Lydia. Isuwa siya akong timangtad ito kanan na. Aginom tayo laing. Sakti ba ka mo? Ha? Boses mo't ni tatang day dyan. Ha? Agin inumdamot ita sirok ti kayo. Kunak man agsakit ni tatang. Damot di tang agbarbartan. Ina, ulbud at talaga ni tatang. Ha? Amo ko ti aramidak tap numamati kanyak ni Lydia. Asabali ti aramido ni tatang. Limod nga alak iday ti video. Kalpasan na. I-forward ko kini Lydia. Well, kastalaan ti aramidak. Amin nga aramido ni tatang. Alak iti video kanladawan. Simbangpit kamot gaya man. Lydia, anak ko. Uwan, tatang. Jak impakpaka mo nga agawid ak gaya man iti mabiit. Iso asaan ako na nagpawit iti kwarta. Tatang, nagrigrigat ak iti abroad para iti pamilyak. Kan kastamot kan ka. Anya tinararamin mo? Sinayang mo laang jay kwarta nga impawit ko. Imbes ko maakuka laangan ti pamilyak day jay kwarta. Lydia, pakawanan na, anak ko. Jackpot yan idin ni Manong Carlo. Ngamga po iti ladawan kan video ngayon forward na kanyak. Mamati akon. Anak ko. Naurnong pa yan ti utang yo. Saan kayo na matulungan dita? Makaammo kayo nga agbayad kadag iti utang yo iti sugal. Niya. Mapakawan kayo. Gaputada kayo ti amak. Ngam di kay matulungan. Gaputa na po kawan ti panagtalag ko kada kayo. No agdarum jay tao na kautangan nyo. Makaammo kayon. Awan tinasaya at ngaitdan ti panagulbod. Tariri buklaan ti isang bayna. No panagtalag ti mapukaw, narigatan amay sublipay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Di tao. Agiyaman kami.